Yeme bu kılıçta alıp dağ işleydi egemdi. Ajekes kандай jaksыздарбы? Ajeke kандай jaksыздарбы? Жаңа жылыңыздар менен, жолуңуздар менен Кудай кааласа мынакей. Сүйүнүп калдыңыздарбы? Жол асфальт болуп. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Рахмат. Ата кандайсыз? Алхамдулилlah. Демдүүсүзбү? Десок жакшыбы? Алхамдулилlah. Бала чака, не эле тынчпы? Аллага шүгүр. Кыйналбай атасыз суукта? Кандай Кудай кааласа асфальт болуп калды, акырын басып, тети парк болуп калса паркка чыгасыңар. Болду. Баалат. Рахмат. Келгениңер Баптыр. Кандай жастар? Кандай? Жакшыбы? Эже кандай жакшыбы? Эже кандай жакшысыздарбы? Кандай саламатсыздарбы? Кандай жакшысыздарбы? Демдүүсүздарбы? Кандай жаңы жылыңыздар менен? Кандай жаңы жылды жакшы тосуп алдыңыздарбы? Кудай кааласа жаңы жылда уже бүгүн жаңы жылындагы 8-күн болуп калды, 7-күн болуп калды. 7-күн болуп калды, Кудай кааласа. Биз болсо тыным жок, иш. Жаңы жыл күнү да иштедик, жаңы жылдын эртеси да иштедик. Силерден бир кабар алып кетейин деп, депутатыбыз мына бияка басың депутат ака. Депутатыбыз ушу мен шайлоочуларым асфальт кылбасак болбойт деп, болбосо сессияны өткөрбөйм деп таза тополгон кылды. Депутатыбыз барып, ушу маселени көтөрүп, ушул жерде жолу шатагыра эле, жолу тоңдой эле деп бюджетке киргизип, бирок шаардын ичиндеги чоңураак жолдорду биринчи оңдодук да ата. Абдан көп асфальт бастык, 100 километрден ашык асфальт бастык. Анан бул жана көчөнү ички көчө деп кийинчерээк баштап калдык да. Мына өзүңөр көрдүңөр го, Мамырованы, Усмонованы, тетиги Сатиеваны, бардык көчөлөрдү мындай чоң көчөлөрдүн баарын ачтык. Асфальт төшөлдү. Бул ички көчө үчүн кичине кечирээк бастык, Кудай кааласа. Карап жүрүңүздөр. Элдин белеги бар экен сизге. Эти беле ойбойсуңарбы? Мен белег албайм ажеке. Муңа каласаңыз. Алың. Мейли. Алып коеюн бата. Баал. Атыңыз жазып мана сүйүктүү мэримизге деп. Рахмат. Мына. Мама пастап. Ziyadka emas, bu belekda. Oga chiqsangiz bo'lar ekan. Bir at kerekda attың alып. At бар ата. At бар. Жок. Рахмат, Алла разы. Рахмат. Беккен болот неме? Эме бу кылычты алып дагы иштейт экенди. Мына. Балды. Bu чисто металл ekan bu. Buni o'tkirlab bo'ladi ekan. O'tkirlab qo'ysangiz o'zi kesatgan da. Mama qarasangiz kuchli bo'lsin. Baldı. Rahmat, cho'ng rahmat. O'tkirib yuraverayinde. Shundas o'tkir bo'lib. Rahmat, Xudo qalasa. Ata, amin. Amin. Şu başlagan işin ayağına iyilikli çıksın. Amin. Жақсы шығып атарсың, ел аябай сүйініп атат. Алла Тағала қолы болсын. Жетекшілері аман есен болсын. Президенті аман есен болсын. İşlerinde iyilik болсын. Алла Тағала қолы болсын. Ушу қошуңыз мына өзіңіздің күшіңменен ушундай сонун болуп атат. Ушу орта жаш суктанган шаарга айлансын. Amin. Allah hayta. Rahmat ama. Qana жүрүңүздөр. Qana ata келиңиz. Bismillahirrahmanirrahim. Майдан. Rahmat kızım örkün. Bismillah. Qana келиңиздер. Çoğu, qana. Ya mana ke. Beriň ataga içini, men de kırıp koyayım. Beriңiz. Жолубуз ак жолтой болсун. Көп жылдарга кызмат кылсын. Мына жалпы узуну 1,5 километр болдубу? 1,5 километр болду. Мына карач сон. Автобус жол, до конца. Ава. Bu yoqdan ta baraska boldu da bunu bergi asfalt qo'shib. Mına qara эми трасса болуп калды. Жүрүңүздөр. Лай баткак болчу. Ата,
Jol lay batkak bolçu deyim. Alhamdulillah, yaxshi. Ava. Allah bir zamanımızga yaxshi paşa verdi, yaxshi Ava. adamlardı verdi. Allah şonun nemesinden bolup otat bardı. Ava, ava ta. To'g'ri aytasiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. To'g'ri. Allah bardığımızga insaf versin, yaşlarga ömür versin, qarlarga iman versin dalam. Ata bir- uzun bol. Ata bir prezident yüzüge kamçı kılıç açkır bata verip koyun. Amin. Kana. Allah. Birinci Allah'a maktolar olsun, şükürler Amin. olsun. Amin. Sünnetli Peygamber'e salam salavatlar olsun. Allah Teala şu bizge adil paşa verdi. Kamçı taşıyıp Sadır Japarov. Allah Teala ömrünü uzun kılsın. Allah imandı paşa olup ömrünün ayağına seyin paşa Amin. olup yürüyüşünü Allah nasip kılsın. Allahu Ekber. Rahmat ata. Примерно мен расчетым нерде бар места. Ушул районда эми жок болуп атат экен. Мына центральный базар бар го, ошого маршрутка жок. Ушул бир көңүлүңү алып койсоңуз. Boldu. İmanbek. Ошол айтып койсоңуз. Mana markasana. Остановканы компания куруп беребиз деп атат. Başaka burup koy deydi. Центральный эмеге туура келиш керек болуп атат да. Базаргачы. Элдер Остановка. 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 Mına uşu yer kakras. Eme İlhan Kazbayç. Uşu yerge bir остановка. Emege tapşırmanı bergin ile. Makul bu? Центральный базарга балдар жаштар кыйналып атат да. Ava. Базарга барат деген жумуш менен. Buna emi jolga okşadı ha? О жерлер жаман эле да. Ah bile. Ava. Sizden bir... Onu kesip Ava, alıp kırıp ava. koyup ama ortada kaldı. Bu yerden çok boçu jol ama. Yok, yol yok. Yol açıldı bir yaktan. 40 sorunumuz oldu. Ava. Bundan alışka невозможно деген ошо kaldı da. Bu. Hem Kuda kalsa buna obyektler büyüse bunda oңдай olsa onun kılıp. Биздин Эйфель башына Ava bir yerde çiğiste buna deputatımızdı, sizden menetiniz. Айтпағаныңыздар да жол бүтпейді эле да. Эми биз шаардын ар бир ички жолдорун билбейбиз да. Ошого мына сиздер айтып сон болду. Бул наркы эмеге чейин а? До конца. километр 200 метр. Şu koçularda kiyinçerek ama, kiyinçerek. Size bilevay turun hem daha aldı. Ceke, kaçan jasap biraz yemin deputatımız içi koçuların. Buna karang sonun boldu buna. 1 kilometre 300 metre boldu bu Ceke. 1 kilometre 200. Kenendeki kança oldu? 10 metreden 14 metre geçti. Ana ki gördünüz. Buna karang kenen. Trassa buna. Sorun сынды деп маршруткалар ыйлай берип. Bilem. Marşrutkalarda açsan ben katta koyayım joluna naşerde ötkende. Mınандай uçu jol. Şunday bezdorожье uçu. Ne kadar sağının bolup kaldı Kuda kalasa. Bardı 51 deputatımız bardı. Şahar üçün kızmat kılat. Bir dagı bir özünün bir jeke kızıkçılığını aytkan jok. Moja жазап бергиле депчи. Bardı uşun elin demesin. Uşu yolumuz intimaklı yol olsun, tübelkli yol olsun, yaşlarga iman, qarlarga iman, yaşlarga ömür versin. Allah Amin. Teala uşu yollardı açqanlardan üçün Allah'a çeksi maqtovlar aytın. Amin. Uşu yollardı oңdolы eldinde turmuş oң olsun, yaşlar oң olsun, bardığı imanға bay olsun. Allah Teala bardığınарды ömür yeygizgilsin. Al koşqanlar menen koşa qarıqla elimiz, zamanımız tinç bolsun. Бүткүл аламда тынчтык болсун. Allahu Ekber. Boptur, tinç bolуңуздар. Boptur ata, жакшы, аман болуңуздар.